Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Margie adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Inaldaw apat padaanak daytoy a programa. Sapay kumata mapili mat daytoy surat ko a may drama. Daytoy kapadasak ket para kadagiti padak anangiwat a misis. Nasing pati asawak ani Tomas. Responsable nga asawa ken ama dagiti dua nga anak mi. Ngem siya ti ayan ti problema. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Margie. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Tomas! Tomas! Ada ijarwar ni tatang. Ada kasarsarita na. Ayabang manday ta nalaing atatang mo? Awan lang arod makukwartan. Pinirdi na pa'y day ti ref. Nagalala ang mat ni tatang iti ice. Ne, saan nga agandar? Isong ayabam. Ayabam tatarimaanan na. Saan amabalin ang mapirdi day ti ref? Tarimaanam day ti ref, Tomas. Pakitak to, ije kumparik nga agre-prepare iti ref. Inan anong ngamin aya? Nag-expersan, Jeffrey yun na. Di kan tumat kami ng gananad. Pirjam amin nga appliances. Malas ka talaga. Saan ka kading nga agungaut? Anya saan nga gungat? Jay TV pinirdim manon. Ita, day tamanon ref. Ay na, nanang. Unget ka lang nga unget. Itay pa'y labigat nga agong unget ka. Saan ka man ang makibiyang dito'y si Kajana? Puro ka cellphone dita. Ala, ingkang dalos. Saan mo kadin nga ong tanday ta anak mo? Balasang dayta. Ay, ang papada kayo amin! Puro kayo perwisyo! Mangag aging ka ijay balay ti panagong unget mo si ka Marjay. Anya ko ma? Ay nakababain ka dagiti ka aruba. Ibagpagada ka na yung kayo nga agapa. Ay awan bibi ang dagita ka aruba, nana. Agtal na ka kadi. No anda kayat mo nga ibaga. Di ka agungag. Ibagam laeng. Ay nananang, di yulam mo. Nagtatangkan ti ulo dagiti kabalay ko. Saan da ka dengdenggan? Uray ulit-ulit nga ibagbaga. Iso na saysayat no bugkawak laangan ida tapno dumngagda. Nangrunaken ni Tomas nga asawa. Respetaran mat ati kinatao na. Respetarak mo't ah. Mapan mo mat kanubugbuggawan. Nga uray ije balay ti kumpare na. Kababain. Kasanumat ngamin nanang. Makiin-inom ijay. O kasano nga rudon ti trabaho na iti kabigatan na. Ay, nakangiw-ngiwat ka talaga. Ornusin nyo mat nagitawarayo ah. Pumanaw kayo manan ang nakawarwara day ti balay. Diyan na, day tayo inusar mo atwalya, ibilag mo. Uwan ka di, nanang. Kat si kamot Tomas. Apay ang nakatakdor ka dita. Bigbigat. Ungat ka nga ungat. Kasla kala armalite. Kasano kat sandak mo tadengdenggan? Ayan na, jay balon to. Kitaam, siyak pa'y lang ti pangisaganaam. Nagado ti asa si kaswag, si kamutan ah. Siyak lang amin ng ti gungunay di ti balay. Maum-uma akong. Masaya tadakan pare. Sikaman ti mga tarimaan di talugan ng bati da. Anya ti perdina, pare. Kita amlangan. Tsak nasangoy di kalman. Sige, pare. Siya akong ti makamaw. Tarimaan ng lugan mo, ma'am. Agyaman na. Nagpa-repair kayo. Dito ito manin, ma'am. O sige, italaang mat ngamin anaamok da ito asyap yung. Takal na at asimardeng tulugan ko dito'y batog ti syap yung. Ayaw san jay lugan. Ma'am.
Iso ti kalaingan a mekaniko mi dito. Di Tomas. Amo ka Ha? Tom, si Kadayta. Mabigbig ka. Dispensaram, madam. Ngam saan ka ang mairupaan? Mabit lang ang tagbayad akpay. Break you ka din? Sa anak nga agbe-break, madam. Sige kid din pare. Nag-break ka pa ay. Kadwam ni madam nagmerienda. Sige ka, no di na kayat akaduan. Dakon ang subsubli dito yung shop yun. Oh, nangag mo. Sige, break time. Dakkel tinagbaliwang, Sheila. Mabain na ka sumangokan ka. Kita man tilanga. Kagaras-grasa ak. Si Kamat, pagpainam ko man. Tingmintas kami nun. Nagpanuslipak laeng. Ken nagpalay po. Jakmat kaya ti bumakit Kumusta kan? Mayan, US Navy di asawa. Ngam aday jay Amerika ita. Nagbakasyon na klaeng. Imbag ka man? Malagip mo pa'y kadi, idi high school tayo. Idi ada relasyon ta? Love team ta, idi. Numaisublik laang kung tinapalabas. Ay, mabitlaan. Di ka nang tangay. Kasladya akong marik na tibisin ko. Nakita ka ngamin, Sheila. Ay na, makapamis ka, Tom. Kababay nga gaman ti ima. Nakalanglangis. Si kahit timot. Agdate taman maminsan. Uray kastuya. Una, igatangan ka itibado kan sapatos mo. Ay, anyamot di asawa mo. Kasla saan na ka ngas asikasuan. Jana, asikaswam ni tatang mo, nabanugak. Tugawak mo ta. Sige, nanang. Tatang, anya ti kayat mo asidaan? Ha? Anya ti kayat mo asidaan? Sa anak ang mabisin. Papanan ni tatang mo? Diyak mo, nanang. Saan ka numot ang mabisin? Bayam no saan amangan? Saan asyak ti mabisinan? Classmate mo gayam di napintas a customer tayo di kalman pare. Pare, girlfriend ko na di high school. Anya? Sayang. Saan kayo nagkatuluyan? Jemet kas lalumba-lumba kan naungat nga asawam tinakatuluyan. Saan kami ang nag-break idi? Saan kami laang ang nakapagpakada iti tunggal maysa? Mayat sa istoryayo Nagpintas ita. O narot, nagpudaw. Kat, napanan nyo nga iti kalman? Titalaang, turo-turo apanganan. Mababainak nga ron. Pagbainam ko mamay. Makamismat ni Sheila. Ngam, sabalin, ti panahon ita. Kaya't ko nga isuot mo dahil yung t-shirt ang ginatang ko para kan ka. Kababain mo. Ay na, saan ka man ngagsao iti kasta? Ipadas mo man dahil yung sapatos. Nangina day taa. Anya ko man nangina. Mababain akon kan ka, Sheila. Ay sus, ipadas mo, tamapantamangan ijay kanginaan a restaurant. Jana, rabiin. Ilugpas ko pa dito yung assignment ko, nanang. Awagan man ni tatang mo. Saan pa yasim mangpad? Ha? Itaman pa a concern kakankwana, nanang? Anya? Sigud mat adiyo damdamagan. Uray naman nung nga aldaw asaan nga agawid ni tatang. Awagam ket din. Damagam no ayan na. Okay. Jakmat makontakti number na. Napananangatan? Jak amo ananang. Unget kayo ngaming nga unget.
Amangan no nauman kada kayo. Dito'y ka din ti balayo. Di tapay bangi. Ngamamangan no nakaraing pa'y ni misis ko. Kunamot akas la saan ka napatagkan ko na. Agawid ka man kansan, okay lang. Udno. Tom, napatag ka kanya. Mapana ko, Sheila. Agkita tanto kaya, sakbay nga agsubli ak ije Amerika. Nagapwam. Nakaraing ka pa'y gayam. Nagrabi ikan anagawid. Kaya't kunti maturog. Tatang, simangpot ka matgayaman. Wen, diyan Apay anak karaing ka pa'y. At da isang sambut kong assignment ko. Maturog ka matan. Amo yo tatang. Imbaga ni nanang nga awagan kayo itay. Saan kayo ang makontak? Sige, maturog ako. Nanang, imbag ta saan mo asinirmunan ni tatang? Saan ka anagungat ita? Agap-apa kayo kadimanan kanila kay Mao. Saanan nanang? Mangmangagyo ayang agap-apa kami. Agap-apay ngay. Adda ka no nakakita ka aroba yaw. Adda kutse anang itulod kan kwa na idinaming San Arabe eh. Anya? Kat babae ka no tinag-drive ijay kutse. Iso damdamagag no apaampay laang nila kay Mao. Kita manday ta. Agbiro kan iti sa balay. Hello, adda ak manan. Adda ka di manan perdi na italugan nyo, madam? Awan, umay ko ladagasan ni Tom. Ni Tom. Kwa, madam. Sana simra kita. Na-hospital ka no ngamin di balasang na. Kasta ka di? Na-confine ka no. Mabalin ka di nga itid mo dahil akwarta kan ko na. Ay, sige madam. Diyak namin makontak ti cellphone na. Kat, agyaman na ka. O anya, mayatan tirik nam? Mayatan tatang. Irwarda kong dito ospital. Amon pa'y ti kwarta tayo apagbayad. Ngam saan ka amadanagan? Amapanak ag diskitar. Sige tatang. Ninanang mo pa'y lang ti agbantay dito ospital. Sige, tatang. Mare, ni Pari Tomas. Napanagbantay di ospital, pare. Ano kasta? Si kantimang tad iti dito akwarta, Nagapon na? Jay classmate na ka no, idi? Babae? When? Anya na ito eh? Utang? Saan samat? Itid na lang. Kasta ka di? Awata man, Mare. Sige sana ako nagbayag. Mapanakon. Nagapon na dahito akwarta. Babae ka no tinangkad. Iso ka di tinang itulod ken kay dinarabian ka. Anya? Saan ka nga aglibak, Tomas? At na babaem! Agpudno ka! Di Sheila dayjay. Classmate ko, di high school. Sana ka interesado iti dayta. Ipudnom no ang relasyon nyo. Ipudnom! Margie, saan ka nga agiskandalo? Adata dito ospital. Awan bibiyang ko! Isukat ama umaakan ka. Gapo iti dayta nga ugalim. Anya? Wan! Da relasyon may kani Sheila. No kayat ko ti sumurot kan kuana. Mabalin lata. Nung jak inaramid. Gapo tada kayo ti pampanunutak. Ngam nukas talata ti aramidum kanya. Mapilit anak mo madayo. Tomas. Di nakpay amo nga irespeto. Umaakon, Margie! Kumusta di balasang mo? Indro Armin iti ospital. Agyaman nakiti kwarta nga impautang mo. Saan nga utang day, Chay? Utang ko ana imbag anakam kan ka. Agtal na ka man. Tulong ko day, Jay, kan ka, Tom. Gapotaging ga ita. Napatag ka pala kanya. Maragsa ka na, pinagkita ta.
Isukat, asaan ka amalipatan? Ag-flight ako inton Sabado. Amok. Kayat mo ka di nga dalata komunikasyon te? Sa anak mat lang amin anaragsak ijela kay nga asawa. No pa'y magatang ko amin na kayat ko. Sa anak lang ta anaragsak. Kaya't ko nga inal daw ang makita, kan makasarita ka, Sheila. Day tatipod no. Marignak ang napatagakan ka. Ngamaddan pamilya ka. Addaan kamutan iti pamilya. To. Isong agpatinggalaangan dito iti amin. Agyaman akan ka. Hindi nagpagsangitan to. Maperdi ti make-up ko. Umisang ka din. Para iti pagsayatan ti amin dito yung aramidin ta, Sheila. Narigat, Mr. Lonely. Tanakairwamak ti unget nga unget, ken agbugbog kaw. Ngam para iti pamilya, ininot ang nagbaliwak. Daytoy man, ti kapadasak. To'y pagayam mo, Margie. Pagayam Margie, nagasat ka. Takas kini Tomas, tinakiasawaam. Ammo na nga ipatag ti pamilya na. Isuasi ka, kas misis na, ayatem ni Tomas. Kat ituloy mo ti agbaliw, tapno agtultuloy mo ti ragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga imong patulot. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan ang Margie, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inikan biag dagiti papagayam nyo iti radyo akas kada Emily Calica, Teresa Calay, Jenna Almoite Diaz, Mary Jane Castro, Joffer Basit, kanto'y pagayam nyo, Jonar Ributaso. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kan itimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Danmarts Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay na imbag na oras kada kayo. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Dennis, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda na talgad a trabaho mi ti asawak, iso anangala kami iti katulong mi. Iti kasta, adda mga wir iti anak mi, tunggal adda kami iti trabaho mi. Ngemjak ninamnama, ada ito'y a desisyon ket pagbabahuyak iti udi na. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Dennis diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ma'am, sir, pasensya kayon. Naladawa kasi mangpet. Pila ngamin ti pagluganan. Iso anak ipila akpay. Awan parikot iti dayta, Ira. Ti aramidam laeng kat asikaswam ni baby. Ken sikat ti agluto iti makan. Ket mangrugi ka itan. Han? Isurom ti silid ni baby. Kastamatan ti agbalin a silid na. Okay, Han. Ira, sumurot ka kanya. Uwan, ma'am. Sir Dennis, nakasaganan ti pagluganan nyo. Mabit lang. Urayan ta ni Ronaldin. Awan ka di ti kabagyan nyo ang mabalin nga alaan nyo akatulong, sir? Awan nga rod. Ang amin, adda amin trabaho da. Okay lang matamangala kami iti katulong. Nga uray saan mi akap kapinano. Tawan mo tinagdumaan na. Saan ka di? One, sir. Okay lang mat.
Apay akas na tisungbat mo. Kasla saan ka asigurado itisungbat mo? Ada ka di kayat mo nga ibaga? Awan, sir. Awan ti kayat ko asawan. Ay, ada kayo gaya man, sir. Narabyan kayo, mat. Apay asan nyo akadwa ni Ma'am Ronalyn. Nag-overtime da ngamin. Alas 12 to man na makaawid day jay. Verhel, siganto timang sukon kan kwa na, ha? Wan, sir. Awan parikot. Ni baby ngay, Ira. Nakaturog pa, sir. O sige. Ala, agtugaw kayon. Tag-merienda tayo pa. Sir. At napay gayam tinapatag nga aramidak. Agmerienda tulatan inton malpas ko. Saan ka kadi mabisin? Saan pa, sir? Okay. Sige. Makamu ka nga rod. Oh, kunak man na nakaturog ka. Saan nga rod ang makaturog? Ni baby ngay. Kinita kita eh. Narnakanan ni titurog. Okay nga rod mo kasta. Ag-shower ak labiit. Kalpasan na, kita ak ni baby. Uray umuna ka na maturog, han. Okay. Ay, win gayam. Saan ka di anangan ni Verhel itay? Ha? Namin, nakitak agim matang itay ititinapay ijerwar. Kunak amangan itay. Ngam, kuna namat nga da napatag nga aramidan na. Iso ada kami lang kini Ira tinagsango. Kasta ka di? Mabain la siguro asumango iti kabarbaro akatulong. Day off ni Ma'am Ronalyn ita. Mabalin mo pa iti agawid. Nga magsubli ka matlangin ton malam, ha? Podno ka di, sir? Wen, uray usaran pa lang tilugan nga iman manehom. Iti kasta, makasubli ka adagos. Kan saan kan nga gastos iti pletem? Agyaman ak, sir. Maragsakan tulak iti dagiti anak ko. Ato iti sweldo mitabulan. Ken, ada bonus mo dita. Awan ti holiday ita, sir. Apay nga ada ti bonus ko. Umanayan kanyak ti sweldo nga itadyo. Alam kit din. Amok nga agad adal dagiti anak mo. Makatulong day tayo iti panagadalda. Agyaman ak, sir. Mano atawan mo na nagtrabaho kada kami. Dakkel tinaitulong mo kada kami. Iswarong bang laeng at tulungan da kamet. Awan mat gaya man batsop dito'y banyo. Agpalaki ni Ronalyn. Han! Ikanak man iti batsop. Naibos gaya man. Sir? Ira, ayan ni ma'am mo. As-asikasuna ni baby, sir. Adto iti bat soap, sir. Lukatan nyo lang ang tiri daw. Agyaman na Ira. Awan anyaman na, sir. Han, saan ka di mabali na mabaliwan ti schedule mo? Ngamin, kanayon mo't apang rabi iti duty mo. Awanan ti oras mo para kada kami iti anak ta. Saan ang mabalin, han? Kan saan ang mabalin nga agikatak iti trabaho? Isong anong saklatan no anya ti itedda nga schedule ko. No kasta, bigat tumanan ninton makaawid ka. Oras matan, nag-duty ak iti opisina mi. Weekly mat kiti ngagsukat ti schedule ni. Sana bale, numalpas ti may sa alawas. Aldaw ton ti panagtrabaho. Okay, awan maramidak. Saan kumaaday tamanin ti makagapo iti saan tapag kinaawatan. Hindi ka madanagan. Mawatak mat. O sige, inak nga rudan. Tapno sa anak amala daw. Ay wanam anaimbag ti anak ta, ha? Sir Dennis? Sir Dennis? Sir Dennis? Ira, anya ti aramidan dito ay. Amo ka kaya tsumatlaan ti kayat kong aramidan, sir. Sino tinangibagakan ka? Amabalin mo ti umunaglatan dito silid mi nga agasawa. Masapul ka di ba may pakamo kada kayo? Saan kayo madanagan, sir?
Sa anak nga pulong ka ni Ma'am Ronaldin. Apay asuot mo na itakawas ti asawak. Sana nasaya at itangar aramida, Mayra. Sir? Rumorkan dito'y silid. Sir, pangaasim. Rumorkan dito'y silid mi itamat lain. Sikreto lang mo daytoy, sir. Hindi nakpagpungtutan, Ira. Ang mga nuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Ay ayatek ti asawak. Kat jak tu isukat iti uray asino pa'y. Kanayon mo't abisi ni Ma'am Ronaldin, sir. Saan na kayo ang maasikaso? Mabalin mat. Asyaklatan ti sumukat kan kuana. Saan ka di? Pangaasim, Ira. Rumorkan. Sakbay nga dadakas ang maaramid ko kan ka. Kat pangaasim. Di mon ulitan da ito yung inaramid mo. Respetuam kumamit ti bagim. Good morning, Han. Good morning. Asino ta kadwan? Ni Lisa. Umay na alaan dagiti papeles nga indulin ko. Naimbag nga sa Pam Denver. Kastamat kan ka. Ala, agkape tayo pa'y. O siya, kung ti makaamo iti best friend ko, Han. Alam, aguray ka man. Apay, kasta tilangam. Napuyatan ka di? Pinuyat na ka ni baby? Kwa? Sana kami na makaturog idirabi. Han. Apay nga'y. Kat, saan ka nga ag-duty ita? Awagak to ni Gino. Ibaga ka sa anak pala asumrag ita. Adda nga napatag nga si Kaswag. Naimbag nga agsapay, ma'am. Kastamat kan ka? Kasangsagpot milaang. Naraing gaya man ni baby. Ira, si kapay lati makamukan kwa na, ha? Syaklatan. Ingka aglaban, Ira. Yes, sir. Iso ka di day ti katulong niyo, friend? When? Apay. Kasla familiar tilangan na kanya. Ha? Amangan magnukarupro pa na lang ti amam mo. Juan, kasla iso. Diyak lang malagip no sa dino tinakakitaak kan kuana. Hello, Gino. Apay ngayon mamag ka, sir. Sa anak pa asumrag kita. Si kapay lang ti makamo dita opisina. Tada napatag nga si Kaswag. Ada ka nung meeting nyo ita, sir. Si kapay lang ti mapan. Siyempre mo, kabar lang, sir. Again, aramidag kami, tap na awan ti parikot, sir. Agyaman ak, Gino. Pasensya kan. Dakkal ti panagtalagkukan ka. Kat mamati ak iti kabaalam. Kastapay nga ron. Bye. Sir, apay ada kayong ti agaw-awir. Saan mo nadamagan? Jakon kayat nga ipaawir ti anak ko iti dayjay nga era. Iti anya aga po, sir. Awan ka diti mapalpaliw mo kinkwanan. Kinapudno na, sir. Narigat tumat nga mintag sasao. Idi may sa Arabi kat simrak iti kwarto. Insuot na ti kaus ni Ma'am Ronaldin. Nakikaidapay nga rog kanyak, sir. Isu abi nagbagaak. Ano mabalin? Kat dinan ulitan. Kastamot lang ti inaramid na idirabi. Kunak narod no ni Ronaldin. Ngam idimingminga anaimbag. Ni ay ramat gayam. Sir. Ammo ka din ni Ma'am Ronaldin. Ti may papan iti daytoy. Saan pa'y? Kasaritak to. Inton makaawit ti gayam na. Idi damo anak kitak, sir. Kat sa balin ti marikritnak. Aywan gayam, sir. Kompleto ka diti inpasan a requirements kada kayo. Wen, kompleto. Nupay kasta. Papanawa kung dayjay babae. Jak ipalubos nga iso timang dadaal iti pamilyami. Papanawan tan ni Ira. Apay. Adda ka didakas nga inaramid na? Simrak iti salid ta iti rabi. Kat insuot na ti paboritong abistida. Anya? Apay nga rod adi mo pinapanaw adagos. Kaya't ko ngamin amaamuampay ti rason. Di ka madanagan. Awan tinapasama kada kami.
Kan uray gayam ni Virgel. Sinarak na matlaan iti salid na. Iso nga itamit lang. Papanawan tanday jay nga Ira. Anya ti kaya ti asawan, ma'am? Diyak kayatin ang makita ti panagrup-rupam, Ira. Itamot lang. Agim pakikan. Saan nyo kumamat nga ramidon ti kastoy, ma'am? Nagtalakakan ka? Ngaman niya tinaramid mo? Ma'am, saan na maulit pa? Kas itinaibagak. Agim pakikan kat pumanaw kan. Ma'am. Agawaam ti agim paki. Tano saan? Amangan no iparang guyod kan. Ani? Ma'am, sir, pangaasim, di ako mapapanawan. Awanan ti sa bali pa'y apapanak. Dinadaol mo ti panagtalagkukan ka. Saan ngamin anasaya ati kasjay nga inaramid mo, Ira? Sakbay nga inaramid mo ti kasjay. Napanunot mo ka di. Noan niya ti mabalin nga ibunga na? Baka wananak, ma'am. Ikanak kumapay ti may sa agundaway. Nakapagdesisyon kami, Ira. Sir. Sapay la kumatagbalin nga adal da ito'y kan ka. Saan mo nga ramidan iti daduma? Tinaramid mo kada kami. Tapno saan ka makadadael iti pamilya. Ma'am, sir, anya nga iti plano yo ita? Awanan ti mangaw awer iti anak yo. Puwan nga rod. Kasladjakon kaya ti mga alamanan iti katulong. Virgel, anya nga tano ni Flora laang ti mga awir iti anak ni. Awan mo trabaho na, saan ka di? Mabalin mat, ma'am. Wan, nasaysaya at laangan no ti asawam ti mga awir iti anak ni. Isupay mo taswando na. Isupay nga aramatan nyo iti anak yung nga agad-adal. Sige, ma'am. Ipadas kon to akasarita. Barang no kayat na. Agyaman kami, Virgel. Naimbaglaan yan. Tanadan kami iti driver akaskan ka. Awan anyaman na, ma'am, sir. Pagyamanak mat, tanaad da anak iti amo akas kada kayo. O sige, awagam to nga rod ti asawam, Virgel. Iti kasta, makapangrugin. Pinapanaw mi nga rod ni Ira, ket ti asawa ti driver mi, ti insukat mi ayaya ti anak mi. Daytoy apasamak ti nagbalin nga adal, ken ad-addaan ang patibker iti relasyon mi nga agasawa. Addaman dagiti saan mi apagkinawatan kini Ronalyn, ngem maurnos mi metla adagos. Daytoy man ti kapadasak. Toy pagayam mo, Dennis. Dennis, pagayam ko, iti daytoy apakasaritaam, no ay ayaten, ken ipatpategyo ti tunggal maysa, uray anyapay apanubok ti dunteng, wenno uray anyapay asulisog, madaaran nyo latta. Ala, ituloy yo ti agbalin anatibker. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan at Dennis, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan adayana adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda kaayan ayat ko, nasingpet ken natulnog kanyat a girlfriend na.
5 na taon ti ayan-ayat mi. Ngem dimteng ti pasamak ajak ni namnama, nga isu ti dandani ng ketelak iti biyag ko. Bueno papagayam, hintay tenggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ti pagayam. Ani Diana, dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Di ka kawakas na. Nay Daytan. Ay na! Nagmayat ngamin dito'y. Manipod dito'y ayanta at tuktok tinagkalaba to. Tantan-awan ta tidaluyon. Akas na kayat na tingumato dito ayanta. Yung dinamot ka ba ay na? Kas na? Oh! Ay na! Nagmayat ni angin. Talaga magustuhan ni ti Baybay Pudnot ako na. Iso akay kayat ko ti umay dito'y. Kat ma-enjoy ko. No sikat-ikal doon Talaga? Siyempre, Umay ka man dito abay ko. Apay? Kaya't kangagkan. Hari? Ay-ayatan ka, Diana. Kat ni pataylan, ti mabalin ang mamagsina ka data. Ay-ayatan ka mat unay-unay. Hari? Sige laang barok, agmerienda kayo. Tadalinutok akan kanan. Uy, nana. Tunggal umaya. Marana ka nagluto kayo iti kanan. Sige, tainak mangisagana iti Diyos. Ay saanan anak ko, siyakon. Mangan kayo iti kanan. Tainak mang timpla iti Diyos. Nakananos at talaga dagiti naganak mo, Diana. Wan, Hari. Agpapan ka dagiti naganak mo. Nakaananos damat. Among ka di. Kanayon da ngay baga kanya. Anong mabalin? Nagkalaysata ka no? Uray dananang kantatang ko. Apay, nagkalaysatan? Total, datamot ka din ito gusto may dan. Yan, adamat na talgad at trabaho ta. Mag-opisina ka. Yan, kasta akmat. Panunutin tapay anaing baga. Tanarigat ti agapura. Ti kayat ko. Agpalabas tapay iti makatawan. Ha? Nagbayag mo ten? Nabiitlaan nga urayon. Ti kayat ko ngamin. Katay talaga ang nakasaganat na. Sige. Sikat makaamo. Nangalami ti dahi ta bracelet mo, Diana. Kuwari ta. Insagot kanyak ni Hari. Kas kala agraraman amang isuot iti dayta. Saan mo matabagay? Anya? Kasta ka diti panagkitam, Rita? Kang runaan na. Saan kayo nga agbagay ka ni Hari? Ay, unay kat ngamin dadya at tao. Asidag akaarubak. Ngam dinalakat maiwaras ti panagkita na. Pudno nga agin na si dagti balayo kada Hari. Sorry, gaputa saan nakaama kita. Katsyak nga adayo iti ayan na tinakita na. So, sorry Rita. Siyak ti ay ayatan ni Hari. Mauman tumatlakan ka. Kat mataliyaw nagtumatla. Okay. O ala, ingkan iti trabaho. Tado pa'y tinaskan nga iring Pasko. Ituloy tanto manin ti agsarita inton break time. Chi! Tsak kaya ti makisarsarita iti kaskan ka akarurod ko. Okay lang ang akarurod na, Krita. Ngam siya, saan ka akarurod? Hello, Kati. Nakaawag ka man. Juan, ngamin, kasangay ko inton Sabado. Ha? Talaga? Sabado ti rabi iti selebrasyon. Tapno awan ti rason, adi kay umay agagayim ko. O sige, umayak. Sigalaan. Ni Hari ngay, di mo isurod? Mabalin ka di mat asaan. Sikantulangan ti mangibaga ka ni Rita. Total, agkatrabahuan kayo man. Sige, ibagakan ko na. Namnamaag ti kaandayo Wan, umay kami. Awan pagdanagam. Mangyag kami iti cake. Ha? O sige,
Sige nga, Rodan. Bye! Bye, Kati. Ay, kasangay gayam ni Kati. Ay, awagak ni Hari. Tamapan kami adto. O anya Rita, mapan ka iti imbitasyon ni Kati? Intex nak matitay. Iso ama pa na. Sige, agkikita tayon to nga rod ije balayda. Ta sino ti kadwam amapan? Siyempre, ni Hari. Apay anas kan nagkuyog kayo. Natural, takaayan-ayat ko lakit nga rod. Ay. Anak, agkikita tayon to ije balayda Kati. Aday tan ni Hari amang sukon kanyak, nanang. Nay, agbutor kayo gayam, amapan ije balay dakate. Wan, nanang. Ala, agan anad kayo, anak ko. Wan, nanang. May kan, Diana. Wan, Hari. Alwadam takay ka igamaw, Diana. Amang anumat nagmaw, sayang man. Wan, nanang. Ay, aguray ka. Di kay ka di ag-helmet. Saanan, nanang? Sana bale, ta saan mo't nga adayo ti papanan mi. O sige, inkamin. Hi, agyaman aktay may kayo. Happy birthday, Kati. Thank you, Harry. Happy birthday, Kati. Thank you, friend. Ay na, ad-adapin mintas ka itakasangin mo. Sigod man. Akon kayam. Ayan ti boyfriend mo. Hay, hindi pa lang nga yung break ko. Kasano, doble kara man. Kasta? Ni Rita. Apay nga may sa ijaan nakatugaw. Kaslang papauyo. Sige, tain na ka sa Rita. Apay ka din nga may saka dito ay. Apay adi ka makipulapon ka dagiti kagayan tayo. Masurunak namin ang makakita kadadayana kan Hari. Ha? Ni, apay ngay? Inagaw ni Diana kanyak ni Hari. Imbes sa siyak ti kaayan-ayat ni Hari ita. Ngam nasigsiglat namin day siya Diana. Anya? Ang papawiyak nga imay. Agawidak na. Ni, saan Sanot nga isudat ti imayam dito eh. No di kat siya, takasangay ko lakat nga ron. Masurunak. O sige, inak mo. Ha? Happy birthday langan kan ka, Kathy. Kasta tinako na ni Rita, Harry, Diana. Akas la inaram mo ngamin idi, Harry. Ay, saan, Kati? Diyak pulo sinaram ni Rita. Kas di naladay jay. Kaputa agayat kin ni Hari. Ngam saan mo't nga rod akayat ni Hari. Kasta gayam. Kasanunday ta, nagawid mo tan. Awan mabalin tayo. Basta ti kayat na. Alang arudan, irugi tayo ti party. Ado ti ara, ag-enjoy tayo. Madinsa, nabarta ka kasamatan. Ay, unay kamot namin, Hari. Nagadutiin mo. Basit lang, ngayon natamaan nagmutan. Hala, agawit ang harutan. Sa bagay, tan nga trabi imutan. Ado pa'y ti pulutan, ato yun. Kati, agawid kami. Nabarto ka ni Hari. Ha? In kami na. Happy birthday manan. Ay, saan Tinasaya maturog kayo langan dito eh. Imbag na makapagmaneho ni Hari iti limpyo. Aginayad nga agmaneho Ala, agpatuloy kami. Hari, nagpartak ka unay. Aginayad ka. May nung patal. Kumustan tirik nam, anak? Mayatan, nanang. Anak. Nanang, ni Hari. Kumusta ni Hari? Awanan ti kaayan-ayat mo, anak ko. Natayan. Saan? Saan apod na day tananang? Saan? Asasikaswanan darnon makamsat na. Di pa nakairuan ti bangkay ti kaayan-ayat mo. Saan? Saan na mabalin? Saan na natay ni Hari?
ko, Diana. Sobra ti pan nakadunor ti ulo na iti pan nakaidong pareho iti pader. Kat dayta ti puon ti nakatayan na. Sana po na. Sige. Iawit minti bangkay na. Hari! Hari! Nagmalas mo ni Hari. Tasik ka tinakaayan-ayat na. No kumata siya. Saan kumaan ni Hari? Nalaing ka ngami namang gargari. Iso asikati kinayat ni Hari. Idinaamuak ana disgrasya kayo. Kat adda kayo iti ospital. Inawagak ni Kathy. Noan niya pinapasawag. Tambok mo't ni Ije Balayda pinagkapan nyo. Kat kuna na nagpilit kayo pala anagawin. Idintot ako na ang maturog kayo ni Ijahay. Taamang ano saan akabaulan ni Hari agmaneho. Kaputa na bartag. Nagawin kayo pailaang. Kat sikat Diana. Awan utak mo. Agin pipintas ka laang. Magsasaw ka. Kunamlan nakanak-nakam ka. Ngam awan maligayang panunot mo. Kunamlan na laing ka. Ngam awan maligayang amon. No kumata na turog kayo lahangan ijay balay da Kati. Saan kumaano pa samak tikas ka ni Hari? Ita? Kundi sangit ka? Awan sirbim akaayat-ayat ni Hari. Kan awan sirbi da gitalwam. Isu-asumarteng kan nagsangit. Di kaagbalin akas nakakaasi. Gapot tasig ka ti makagapo. No apay anapay ni Hari. No apay asaan pa'y langanin asig ka tinatay. Kaya kumatan ti matay. Inakagpakamatay. Aday ta. Adatan dito'y igid, miss. Bayan na ka mapanaglamas natin. Kaya't konti matay. Saan balasan ko? Imbaglayan ta nakita ka. Kat nagatapak nga mga no aglemas ka. Tagayam, pudno. Ay, naimbag ta nakamakam ka pa ay. Binaybayan na kumalatan, tata. Kaya't konti matay. Sapay at dagayam sugat mo di taulo kang takayag mo. Naan ano kaaya balasan ko? Balasan ko. Wanyaman ti parikot mo. Sana solusyon diyang pakamatay. Takas na ita. Bahasol iti Diyos. Awan sirpi kagayan ayat ni Hari. Intulok ko ang nag-drive iti motor. Itinto na naman. Iyamtyak ni namnam madisgrasya kami. Malamlamayan dito ni Hari. Kasta. Pabasulam ti bagay, iti ipapatay ti kaayan-ayat mo. Basol ko, no apay anatay ni Hari, tata. Basol ko. Tibiyag tayo dito'y lubong, katanda pagpatinggaan na. Tay talaang, tata umunguna.
at damat maud-uday. Katpangasing balasan ko. Saan mo nga ulitan ti aglamas? Tabasol na ito ti Diyos. Kat nukunam, abasol mo ti ipapatay ti kayan ayat mo. Agkid daw ka iti pamakawan ti Diyos. Kastamatan iti pamilya ti kaayan-ayat mo. Nagkidawak iti pamakawan ti Diyos. Isuan na bang aran ti riknak, Mr. Lonely. Ket nakidawak maten iti pamakawan iti pamilya ni Hari. Ket nakunada asaan ko abasol ti ipapatay ni Hari. Ngamita, agsangsangit aklata, nukasta amalagip ko ni Hari. Dayto iti pakasaritaak. Ket sapay kumata nakaipay iti sang kabasit nga adal kadagiti dumdumeng. Tuy pagayam mo, Diana. Pagayam Diana, agyaman ang iti daytoy apakasaritaam. Ket makipagladingit kami iti ipupusay iti kayan-ayat mo. Ala, nagaliwaksay ka. Tapno inot ang makamungpon ka. Takasta talaga tibiyag tayo. Di tayo amo no kasano, ken no kaano, ti pan nakaapit tayo. Ket agbali na palagip daytoy kadagiti agmutmotor. Ano agmotor kayo, masapol nga aghelmet kayo. Ta protection dayta kada kayo. Ken, no nakainom kayo iti arak, di kay agmaneho iti motor. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatunod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Diana, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.